аэропорта. И тоже аэропортқа түгел, Альбертина. Таксиға отыртып бәрі. Как айтам, мұнда баша мені бітірі таксиға отырталар деп. Екі заман бітті, таксиға отырталар деп бәрілер. Олатпайдар. 1,5 часа еще мен аэропортқа барам, прикиньте. Таң шегінен Бақыр әмілді уятты. Ол еще бұтқаны жүріп қоған. Ой, Аллах. Ай, гүл келіп тұрған. Сәйяхат. Бұларды, короче, 2 күн бойы қаңғырттым. Ладно, давай пока. Пока. Не проводил меня до аэропорта. Она уже такси келеді. Короче, все, достар. Мен кеттім. Қазір таксила ұйқылайым. О, даже еще қызы отырталар меня. Короче, достар, мен аэропортта. Мына келіп еттім. Домой, наконец-то домой. В гостях хорошо, достар, а дома все-таки лучше. Ловите меня. Мен таба алмай жүрейм, стойка регистрации. Вообще адаштым, походу, опять. Короче, аэропорттарда одноэтажный история, мен адашып тек жүрейм. 109, 118. Мына таптым. Наконец-то хотыр кіші көпті аэропортта. Билет ошында ғана болды. Домодедовоға пришлось ехать енді. Уже біләймі, бәғі мен айтайын кейін. Бұнда өтей аэропортта бір қайда QR-код рамайдар, прикиньте. Бір қайда. Ой, почти біті әлі жүрілер без маска. Достар, мен уже ғана өтелі. Көші келіп тұрып, Мәскеуден кейін келіп тұрып, көп келіп түшкендер. Немештегендердер Мәскеуде білмейм. Нық мұзықтар шөті көп. Или вақтанан қайтқандар мекен. Шөті нық мұзықтар көп келіп түштілер Мәскеуде. Альберт қаршаларға бұған. Енді да таксиман қайтсені. Шыран ғызыбайынды. Мен хені қаршалам сені. Оста! Онда немендей бардагы машинала? Сәлем. Нәме қаған маның ма? Өпестерге. Шеті вдруг мені қаршаларға болды. Сәс, қара, әлі сөйлей. Өді, таксима қайтаң, чөөр айданла. Мұнда қаршаларға болды. Әлі бір еш болдың. Не болдың? Точно. Песе ол біләгідмі вообще мен хеді бет. Концертте өрген. Дәреуш хантың концертына барған. Ай, ир ешіктен, қатын тешіктен. Абында наоборот болды енді. Қатын ешіктен, ир тешіктен. Мен қайда ерінің, әй? Концертта ба? Юқты әлі жетті. Әлі көп пе кешірсен. Мұңа нейі бәрділер стористан. Милоша, бұна ирігет бұнда әрі отырды. Надеюсь, әбет жүрген концерт. Әбет жүрген достар. Мен аға дал жүреттім. Короче, біз мұна кетіп барамыз уже Леруаға. Айтам бет даже үйге қайтып тұрманық. Аэропорттан туп тұра еп бәрдік Леруаға. Потому что, достар, біздің юқ ней, раковина, юнырға, түш юрға, кухняла бір түштер юр, биттер юр жүрейді. Біз Леруа Мерлинді еріва тапқа сұраттық тахир апана. Сәлем. Сәлем. Не малы бірге беді? Мен өпсілер бұнда. Паразине бұнда бұны? Айы. Қайда ол? Біз абойдары ғанда тұрауы. Короче, место встречи изменить нельзя. Кемдер күсінген кешелер, бүт әхілі Леруа Мерлинді езілер. Так что, біліп қойғы достар, кімдер ремонт іштеген, яғни күсінген, олар Леруа Мерлинді ерей. Сәлем бітәгіз келі. Дауны көрішкен, қаралы. Нетем күсінген, ремонт іштеген кешелер, нетем Леруа Мерлинді ерейдер. Фәрузе, Қырмызқалы районына көсіп кетті бет ешерге. Дарогинова ешен, хәзір Қырмызқалы районында ешей. Ол хәзір Қырмызқа. Сәлем бітізгілі. Сәлем, есімің десек? Есімің? Есімің? Эрнест. Эрнест, да. Сколько лет? 8. Ты откуда? Уфа. Уфаға сәлем айт, Эрнест. Привет передай Уфе. Сәлем. Сәлем. Ладно, самое главное, сәлем айта біле, Эрнест. Мен башқұрт. Молодец. Достар, бұна тағында подписчиктарымды осыраттым. Аумығып, хеп қайяқтан.
Кырмыскалыныкі. Кырмыскалыныкі? Кырмыскалыларға сәлем айтыр керек обязательно. Белерит районыкі. Белорет районыкі. Сәлем айтыгын менің подписчиктарға. Сәлем бітегіз келтегіз хотя бы. Шып-шып жіктіралар. Наконец-то мен үйде. Бондағы снегопад тоже қар яуған. Туңдырған әлі что-то гололед бүтін жерде. Эй! Эй! Самое главное, доктор, алдық раковина. Мұны әлемінде какой-то бір сақты крысала ярып қойма. Әлбет команданы танышый. А то, блин, раковина биграк қиын. Аллаға шүкір, имен хауқайты беттен. Бүтәгізге рахмет за пожелание. Бұнда әлбеттен уже гардинелерге үйрей. Иртәгә күрһәтермен Леруанан немелер алғанды. Рахмет бүтәгізге. Тәмлегіне болып менің көкейім ята. Мұны тәмлегіне болып тостылар бішіп сыққан. Ароматный кофе. Ох, немендей тәмлі һәм матур завтрак. Азалия уже шалтыр қытыр-мытыр келіп. Уже ашап та біткен! Мен пока ултырғансы, достар. Пока ултырып съемки түшіргенсі, кинофильм бында. Азалия уже ашап та біткен. Сәлем, дөтәгізгелі! Последние новости. Короче, мен жүріп қаттым етінде Мәскеуде на съемках кулинарного шоу. Съемкалар болды таңғы 2-нен алып, кеске 2-ге қадар. Вообще бізге ялтырға бермәнілер. 1 минут вақыт талманы. Бізді ашатманылар вообще абсолютно 12 сағат бойына. Ну, алар бітінде могли же бізді предупредить, что ашарға бірдемелі болмайсақ. Өзегідмен әпкелегіді ашарға атып. Съемки мене вообще оқшаманы. Қатар бір әлемдей уфал бір яман бесекей режиссер болды. Ол ақырала бақыра. Не выходите за линию! Сказала же тихо! Замерли! Почему вы двигаетесь? Почему вы меня не слушаете? Вы слышали, что я сказала? Тишина в студии! Миля, повторите, что я сказала! Я для вас тут говорю! Короче, в итоге мен ендәндім. Ендәндім дәр өте. Теге режиссер ма, или ассистент режиссер ма, келіше баштады. Чего вы на нас кричите, орете мне там без конца? Ничего нельзя мне там спросить? Сами говорите, задавайте вопросы на это. Мы что, вам тут рабы, что ли, на это? Как мне там в тюрьме, на этом? За линию не выходи! Тишина! Стоять! Короче, вообще меня оқшаманы. Полное разочарование. Хәзер мин һеҙгә күрһәтәм, ҡыҙым нәмәндәй музыка тыңлай. Представляете, ул нәмәндәй музыка тыңлай. Ха, попалась! Ишмә моңлары булыр. Һәйбәренешкә, һәйбәренешкә ҡайтамы? Шишмәләр төшәмәле, шишмәләр төшәмәле. Һаман һине һөйәм тиеп, һине һаман һөйәм тиеп. Күрдегеҙме, достар? Мына ҡыҙым нәмәндәй йырҙар тыңлай. Ишеттегеҙме? Кем йырлай? Хания... Я не помню фамилию. Фәрхи. Фахи. Да, молодец, ҡыҙым. Чья любимая песня? Твоя. Ой, Ты ее на караоке все время поешь. Иштегеҙме, достар? Бөлекәсем. Немендәй йырҙар тыңлап торғанда керүтек килә. Ей, молодец та инде бөлекәсем. Футболкаһы тишек. Кесе аэропорттан сразу Леруаға бардық бит инде. Алдық бына нимәләр. Бына был контейнер ящик алдым. Шунан һуң алдым бына тюльдар. Bir нисә штук, 3 штук, 4 штук алдым. Тюль алдым. Шунан һуң алдым бына ошондай ваза. Мен яртам ошондай вазалар. Шунан һуң бына смеситель алдым. Самый дешевый смеситель алдық бер. Шунан һуң бына мунсаға ошондай тазиктар 100 һум тора. Ошондай тазиктар алдым. Удобный бәләкәй генә тазиктар. Шунан һуң алдық бына ошондай светильник. Был тегене инде. Анауында тыштка куерга инде. Кухняга люстра. Какой-то странный бер люстра бана карагыз. Куйгас күрерһегез. Надеюсь, матур булыр. И еще, достар, самое главное, без бардык бит инде раковина артынан. Бына, достар, алдык раковина. Бына раковина в разобранном виде ята. Кесе кискеһен Альберт раковинаны йыйып куям тигәйне, йыя алманы. Сөнки, достар, оказывается, бер шөрөбе юк. Бер неме квадакмы, неме анда, короче, шөрөптәре юк. Чтобы теге собирать деп койга. Представляете ме? Бuna хәзер кире апарып бергә туры килә инде. Аптырак вообще. Еще әйтергә оныткан, достар, без алдык гардиндар, 2 штук кына. Бuna ошондай гардиндар залга
Ана Прага мындай матур гына, шулай нейтеги сескелерми, веточками, төсү цвет иней шикелде. Ошондой алар, достар, раздвижные, представляете ме? Размеры зурая и белекесее. Үйдө әле до конца ештирип бүтмөгөнбүз. Бына зал в каком виде? Диван тура, тедерелерде штор, тюль юк. Бында ана люстра урынына элемекей илинип тура, лампочка шунда. Самое главное, телевизорду куйгандар, палас әле түшелмеген. Азалияны мектепке баратабыз. Эй, шо игилинден мектепке кирген ауыр була инде кызым. Хәзер машинала йөрисең инде. Ияу йөри алмайсың. Давай, удачного дня тебе, кызым. Пока, бәпесім, пока. Мына хәзер Азалияны ошай албет алып йөрөйүн инде мектепке машина менен. Потому что без игилинде яшәйбез. А ул мектепте Дорогинала укып бетәм ди. Шуның өчен хәзер көндә ошайтып алып йөрөй инде. Бездән Игилинонан Дорогинский мектепке где-то бер 7 минуттык юл. Бында уже дөбөр шатыр кайным менен кайнашым Мунсаш деп аталар. Мына бул кайным менен. Сәлам әйтегез менин подписчиктарыма. Әйткегеме? Мунса уже ягып та ебәргән дә. Ана Мунса ягып та ята. Всё, Мунса төшәктә була уже. Ай, якты. Пеште елыгын өчен Алфер. Я киттирәк важность. Мен ягалган, значит, Мунса төшергә була. Бүген Мунса төшәме, пап? Әдер булам бүген Мунса. Була. Ишеттегезме? Кайным әйтте, бүген Мунса әдер була тине. Ничә көндән Алфер Найлович Мунса эшләп бирәһегез? 3 көндән эшләп бирәһегез. Ничек ашатаң ты? Короче, достар, бер 3-4 көндән Алла бирһә Мунсаны бөтүрәләр. И без наконец-то Мунса төшәбез. Ужинга пешерәм аш. Мына оста, бул тавык тырпайтып аяктарын ейп килеп сыккан, калай куркыныч әле нимәгә охшап ята кит. Какой-то бер странный тавык асырга мәленсик булып ята. Бына итте сыгарып койдым, бына теге странный итеп ята теге тавык, боттарын тарбайтып, бул теге деревенский тавык. И башмак ите, караган нисек пары сыгып ята. Хәзер, короче, достар, бульонды һөгәм. Бульон хәтәр наваристый бишкән. Вообще хапары, матур килеп торып. Достар, бына Альфер маз килеп бында. Бына интәдә нейдәр эштәй. Бу нимә дип аталар? Альфер нимә эштәй ул? Каркас эштәй. Түбәлә Альберт не эштәй? Нимәкә утеплитель менән утеплять итә, короче говоря. Хәзер хәзергә өскә менеп күрһәтәм. Бына лестница. Емерлеп килеп төшмәһәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ой, Алла, бұл лестница нисек кине Альберт выдерживает итте бында. Бисмилла, бисмилла. Бына, сәлам. Нимәшә йөрисең бында? Крыша башында бесегем көреп атам. Бunda йылы рахат. Карагыз, настоящий мартовский кот. Химирген мартовский кот. Каймак ашап. Хәзер хорайдар, һинеменде утеплитель Мунса башына һалам. Базальтовая плита. Базальтовая плита. Короче, достар, ишеттегезме? Мунсаның башын утеплять та базальтовая плита менән. Ой. Короче, достар, мен бүгін ужинға әзірләнем макароны по-флотски. Бына ошылай выглядит. Короче, менің рашки бүткәндә бұл сборник рожков булды инде. Альберт табылы булганмы? Кеше икмәк менән ашамай инде макароны. Һин же на ПП или һин на камеру игралмы? Бына макарошки, приятного аппетита. Азалия подружкаһына паткан, Илзираны һагынган. Илзирышка, сегодня будем концерт ставить, нет? Бұл қыздармен бүгін бәлки концертта қойып ебәрбіз әлі. Альбертқа кеттік магазинға. Үйде ашарға бір немеле жоқ. Холодильник вообще пустой келіп тұр. Бүгін аптырап, не? 2 түрлі рашки пішірдім хатта. Түбінде генә тұрып қалған рашкилар. Қуғанда жоқ, бір немеле жоқ, короче. Енді ала бір, бұл үйде абасына итам, огород ултыртам. Обещаю бізге. Мына біләһегезме нишеп мин агар тутыртмайм. Потому что был кеше меня грядкалар эшләмәй. И бер вакытта ла баксаны хөрдертмәй. О, бу мине ярткан ерим. Пошла жара. Я чувствую только тебя, иди сюда. Страстью наша с тобой до утра пошла жара.
Короче, достар, біздің игілінде яшаған орнымыз нық хайбат орын. Кругом торговый центрда, машинық оңайлы орын. Ана эргелегіне, ана күрәгіне главпив торт бар. Шунан ана эргелегіне красный, белый бар. Күрәгіне самый оңайлы и самый выгодный орын бұнда. Конечно же, мен шаяртам, достар. Yok, но хочу сказать, бұнда магазинда хатарный куб, прямо магазин үстіне магазин. Петиция концерта бара! Бойс! Во! Қалай келіп сыға? О, вы звезды 80-х! Супер девчонки! Звезды 80-х! Эльзира, ты рокерша! О, Зоя, ты такая страшная! Я вообще-то звезда. Эльзира, ты готова? Да. А Зоя, ты Я готова? всегда готова. Ох ты, деловая голоса! Альберт, ты готов? Альберт никогда не готов, но мы готовы к концерту! Ты наша потанцовка. И, короче, ушатып, қолыма ушатып тұр. Yo, қара, мен былай дей, қадыр, былай, yo. Ну, хотя бы ушатып тұр, Альберт. К наушники. Давай. Все, давай, бойс, включаем. Раз, Так, от траектории не отходим. раз, два. Импровизируем до конца песни. Импровизация. Мы импровизация. поняли. Раз, Всё, давай. два, три. Бойс, бойс, бойс.